ndagarutse kandi muramenyereye Aimable Semahoro aka King of Peace, umwami w'amahoro aka Neymar barinyise kubera ukunda umukinyi w'umupira w'umunyabrazil witwa Neymar. Ndamukunda cyane, bana muzamukunde nubwo yahemutse yagiye muri Paris Saint-Germain mukiye Barcelona yaje. Nuko ndagarutse ku nkuru yatangaje, iyo nkuru yabariye hano muri Kenya, noneho tagari ruguru yana muri Kenya. Hari umugabo witwa ngo ni Mushonda, yaragira umugabo umwana we witwa ngo ni Boss. Uwo Boss yaragira amaso manini kaye bitorye. Umugore wiwe yari yitwa ngo ni Nyirazuba. Nukoka umunsi umwe uwo mugabo ntakazi yari afite, arambya ngo tiye ni mutware muri kampani nakoragamo yo gukora umuhanda, hari hanze nyine muri yo kampani, ngo ni mutware mutiye gukorera ifaranga, ari bicagaburira abana. Turagiye ndamutwaye ise musayira kaje arakamuhaye, naho ako kazi bagutumira ifaranga ku isimu, kuri telefone, kuri nimero, akaba atarafite nimero ya M-Pesa mbese ya M-Pesa cyangwa se mobile money yari afite, simu card nta telefone yari afite. Akaba nari afite amakarite kanje k'10 muri Safaricom. Nuko gaturashitse utangiye gukoraga, baramuhise witwa nde? Ati nitwa Papa Boss. Wavuze izina ryawe yewe? Namwe tuvuga Mushonda. Arivuze ngo nitwa Mushonda. Sawa. Nimero yawe se ya M-Pesa urayifite? Kuko niyo bishurira gahoka nimero ya mobile money. Wa mugabo aravuze mundi ndakanya gatoya amagare umugore wanje niwe ufite iyo nimero. Nuko abaramvuye ku ruhande ndagiye shikega arambwiye yewe Neymar fasha kuri telefone mpamagare umugore wanje, mbese ni umuntu w'umugore wanje ufite mobile money. Nuko harimo akayente kagake cyane gashaka kuvuga amagambo babiri. Ndavuga ati kamusaidiye muhereze iyo telefone ahamagaze abone iyo nimero kugira ngo bamwishyure ifaranga ziwe. Nuko gaturagiye ndayimutijije aho kugira ngo bavuge ikintu cy'ingenzi wa mugabo na n'ubu ndacatangaye mu byakoreye. Yabahamagara yewe mama bo uko bararanye bazukanye mu gitondo, bashize abana ari bazima, hari ku cyumweru twakoze paparwa no ku cyumweru. Aho kuvuga ngo ndebera ya nimero ya n'umuntu wawe uyimbwire M-Pesa. Wa mugabo yama kandi ko nitako zirashiraga, harimo akante gatowe kandi ntaho tuguye ahandi nite. Yamagagira uke mama bo murakomeye, abana babyutse neza, aho ngo bose yaneye neza. Umugore ati ye aho wamutabaje, mbese kumutabaza n'ubumwe umwana wamuhishe neza. Umugore ati yego aho umwana wamugaburiye neza, bose yariye neza akamarandagaga yariye neza. Ati yego yariye aho yatuze umubi. Ati yego yatuze umubi. None ndatangaye karamaze umwana ngo yatuze umubi n'umubembe se abembega niho gakiyaruguruga umubembe giye yakugaburiraga utatuze umubi werekanaga ko utahazi. Umukwe mu wembe yagiye kwangira mukwe yakoraga ibintu bibiri, amaze kurya yaturaga umubi adatuze umubi agasura, ukamusura imbere ya nyoko ukwe neza, umusuzi we n'aho ndi gitangaza kugira ngo unyoko ukabimenye kuko wahaze. Iyo utarikoze tugomba guhaza babonaga abatakugaburiye. Rero uwo mugabo nayamabazaga umugore wa mwana bose yatuze umubi neza, yariye neza. Ati yego aho wagiye gusenga? Ati yego nagiye gusenga. Aho witunganije ugiye kuja mu rusengero? Ati yego ni ndatangara nitunganije. Akanite kabakaraniye. Ndamubwiye ati baba nimero mutugoye wewe ngo se ngo nimero namushaka. Ubwo mwe byamwa ko nikopeshe muri telefone yaje nabaye bihondwa. Nuko yari yabonye umushego, Papa Boss yari yabonye umushego iwashe ngo nje gufite ifaranga. Nuko ndikopesheje tose kandi haba nubwo ati noneho
yewe hamagaza nimero, ahita agahamagaza nimero, ti mbwira ya nimero ga mumuna wawe ga bakeneye kuzotuba twishobora na M-Pesa ga wa mugabo ga bamubwira nimero, ubwo gibundi yakoze yamavuga nimero ari kuyandika hasi mu muhanda, tikanga 0 kane kangahe yamba yandika mu muhanda, wa mugabo arangije ayisiga mu muhanda kwandika hasi. Njyewe ngira ngo yabirangije ga nimero ga yarayifite ga nuko ba bose ntibamusabye banyeka sije museze nimero ya nimero wayibona ati ndayifite, nambwa ati nimero ye ngo nimero yandika ngo pale ngo yanditse ngo hariya mu nzira, iyo nzira yakiyemo n'imodokari 1000, umuyaga wahaciye urasibangatanye, ngo nayanditse ngo hariya ngo Neymar ngo nuko ye kwimana ngo nanditse iyo nimero hariya ngo hariya, turagenda tuje gusanga yanditse nuko naje nama nivumbura kandi namubwira sinshaka kandi kwikopesha kandi inzira zashiranye ubugogi bwawe butumye utabona amafaranga. Ubwo uwo mugabo akorera gusa nyine nuko ifaranga arazibura, nuko iyo story irangira ngaho. Rero nawe nimba ugaye uwo mugabo ugenda umugaye umubwira inama agenda ahinduke ku mugabo amera neza kabandi. Rero uno munsi tuba dusubite story zacu, rero tuzasubuka urundi munsi, shaka comment yawe hasi utubwire icyo twakubwira, nimba ukeneye ko dukomeza n'ama story ubwo tuzakomeza. Ubutaha nzababwira story y'umugabo y'umupasiteri wigize umupasiteri wa fake, yagiye umupasiteri wa fake atazi kubwiriza, aje kubwiriza abakora ahantu yari hatoye mabwiriza. Rero murakoze mukomeze mudukurikirane, amazina ni yayandi asanzwe, Aimable King of Peace, Neymar, ahantu hose ugomba kumbusha kumbona, mukore comment, share, subscribe, murakoze cyane.